Kaj reči po tej tekmi? Ve se kakovost Dobovca, borili ste se, to vam ne more nihče očitati in to do konca. Število faulov tudi priča o tem, ampak na koncu razlika je le razlika. Ja, tukaj moramo biti iskreni. Rezultat je sicer isti kot na prvi polfinalni tekmi, odraz na igrišču pa povsem drugi. 7:1 gor je bilo zanimivo do 25 minute, bili smo v igri, mogoče bi se določene situacije lahko obrnile nam pred ceni. Danes tukaj te možnosti ni bilo, Dobovec ni popustil. Mislim, da je izkoristil te prve 2-3 priložnosti, pospravil žogo v mrežo in v taki ekipi je realno 3 gole pač nemogoče nadoknaditi. Drugi teden spet Dobovec. Ja, zdaj pripravili smo se, da je 4-krat Dobovec, 4-krat bomo šli na polno, probali bomo se nekako sfajtati z njimi. Če bo kakšna tekma zagusla, kot sem rekel, upam, da bo ena, kot kaže, bo težko, ker bo, po drugi strani, danes moram pač, upam, da bo naš igralec Uroš Đurić čim prej nazaj, želim pač čim hitrejše okrevanje, grda poškodba, ki je na koncu zaznamovala to tekmo, več kot pač vse drugo na igrišču, kajti realno že nekje 10-12 minute nismo bili več blizu, tako da pač je bila zgolj formalnost in škoda te situacije iz nič in ker je taka poškoda, upam res, da bo z njim vse uredno. Čista zmaga na koncu, pričakovana zmaga, ampak tudi velika borba z obeh strani, tekma ni bila lahka. Pa evo, svakako prije svega želim čestitati svojim igračima koji su ostvarili jednu bitnu pobjedu. To je plasman na Final Four Terme Olimija, koji je za nas iznimno bitno natjecanje i kojim uvijek imamo ambicije, najveće ambicije za osvajanje tog natjecanja koje smo u prethodne 3 godine osvojili. Imamo isti cilj i ove godine. Svakako utakmica je bila dobra, napeta od početka, međutim tu moram pohvaliti svoju ekipu koja je vrlo brzo uspjela doći do pogotka i na taj način nama olakšati i igru i stanje na terenu. Mislim da je ključno to prvo poluvrijeme, prvi dio utakmice gdje smo došli do 5:0 i gdje tu moram pohvaliti stvarno još jedanput sve svoje dečke, svaki igrač koji je bio na terenu odradio sve one zadatke koje smo se dogovorili i na najbolji mogući način najavili ono što je slijedi, a to je Final 8 Lige prvaka. Svakako da je to bilo, ti igrači zaslužuju pohvale. Vi imate za 5 dana igramo može najbitnije neke utakmice koje su igrači igrali, ali bili smo potpuno koncentrirani na ovu utakmicu, tako smo je shvatili, znali smo da momčadi Bronxa je ova utakmica jako bitna. Momčad Bronxa je uvijek momčad koja igra završnice slovenskog kupa Terme Olimije i bili smo svjesni da će nas čekati tu momčad koja je željna dokazivanja, momčad koja će sve napraviti, ali evo kažem, mislim nismo im to dopustili i da smo na kraju zasluženo slavili.